in Africa a whole, 80%, but the wahala pam in the sense that there is no romance, there is no communication. Okay, chekati azam pavati banam na zaduma munam duka guys. Muntemena za sanyevle katon patala fedi ko pun katia kana te jinjimo pun. Eti azam fan dem bienti samba na mkedi. Jimo kate pi boy inside tamale. Mi wilum boni abu mwaz. Zomi ti anan katare kamale wara yiti dumo puni. Beza sa pumpo mbele mbole bas samba beza kunyala bambe dumo sa shekam. So zonte mala misa side. Is our regular guest here always. Ko pando mampam. La nyele katama katura jilma tu dumo puni. Ngala nu bole bazon yebo piana katia zan topic tulle. Nzantinya domi tamalmo be logro kam de bien me. Antonia kasu malpa. Kala ni irim pasarable sambane. Ko mino la my relationship katobon le side chick. La ni ma una ami okania no bu ba eren diti non ko kulbone onye vum on tozon ka ha ko mino te don fo ko la la no pasan so den kan ku yutin ya kay no eri chambol nirba yi mo maka bu chena de zokat ma katura jilma tudumo puni on zante pa ma katenya kama eren besan ka le yena kala bien ma be te dabu mo nyen voya kala bien ma because I don't see the reason why kamal pa kala mal so sambana kargbanu na eren ditinan ka borvum ka mino ka ha mi binye pa gwaza ha de cheka yimi so bien wula fila ko dia karanyin kuno comfortable eren knows how I change movement level no I don't get it so ne chamba nearby ma sane ka betizan ba pago ni yeshel yeto an apunzanti kati dia amfani so truly I don't know Jinma starting with you na la mo polo na la okay in your weak points can be okay so bro now the anan da ba ikati yes tuma campaign yes okay that's beautiful so zo mbona tibule side chick de zoya ku garlo le kam de kunyala side chick ami dabmo nye side chick mo be pa mo nye side chick oui auto de viala tule for can pity to amapu pour la garde comme management za okay ka poinyen host okay ne mpamo okay kana ngarsamba ne te proba kamza non za ne te program kaya ba yi te pour ka para they should still be sharing and be liking okay but I bought program ma zamuna le just go to guide on YouTube channel yes anye program from A to Z okay the biara pour that is where ka anti amfani be yaranga program ma I think yeto ashel ansan songoma yeto atullum bala karam mamma karam male ya yes de malero wula comment ne jeon on kumala de ya de banu par ko to ye ça because bala parle quand il est soft là absolument no just about the issue because jamais dire d'enfant so how it I think the ya de ba yi konko kan board na yen de ba yi ko kan yen ka shuma na okay to le ne ya share de puna nyala amre paba ne be de amre yi dandama bokon ko puna ka side chick bi okay in a relationship come on boyfriend girlfriend dem pune side chick karab cause una pumbe shiana okay ayebo ona la agama samban ami so bana kabe so ba ku kabe na bang okay ayebo agama wokiza na kumbira so dem pune tabayar side chick so it means yalla ta damare pa mine bayidan susune dabma na yirba nyanga sham enta laara pa sambana ka banan san kari so mule tala wula karando bonchare nyela okay this are what didn't to the lehra you understand imma ka blame dabma be pa ma okay agba okay because
hal paɣaba maa gba shɛba bela dabiya ka mali dagɔra sambani so understand la bɛ gba mali side chicks yes ka di nyɛ dabba okay ka ku che o yidaan sɔŋ ka yi sambani ka so ti mali o sibiri kura di gba bɛni you understand so man ni lihirili posture shɛli silimiinsi malila word shɛli ni mismatch management mismatch in marriage okay anya okay dana nyɛ ti problem dana di puuni ka like side chick yirina okay understand la okay demi zooma pam ka ti dabba ŋɔ ni ti paɣaba maa zaaha mali problem luɣu shɛli polo because ni yɛn ti dabba maa mini paɣaba maa zaaha malila problem luɣu shɛli polo maa nyɛla before ka a yɛn kuli doo di tumi ni doo ŋɔ bee paɣa ŋɔ ka o mi do so o yɛn kuli ŋɔ o level of o ya ta maybe performance kana badoshi bed okay understand la okay ka paɣa ŋɔ doo ŋɔ ka mi paɣa so an kpuɣiri na ŋɔ o performance ya ta tariga sankana o dooshi bee i dooshi amina o dini maa yi ti taili to a paɣa n bala a yi kpuɣi side chick ye to a bɛ n bɛ di puuni anya ba di bi taili ka a kpuɣi di ka nyɛ niŋ shɛm shee side chick ye to a pa yina di puuni dabba ŋɔ so bɛni bee ti shɛba bɛni ka yɛn yɛlima o ku tooi paai daba ayi ka o mini paɣaba laɣim la yes do shɛba shɛɣawa paala la do ku tooi niŋ 2 days no o ku tooi so bɛni o jazz o ku tooi ka yɛn ŋmɛrila ŋɔ that is it ka paɣaba maa shɛba bɛni hali one single day o ku tooi miisili di paɣaba gba bɛni ka easy yes so nimaani ka ti miss marriage ŋɔ yirina thank you okay nimaani ka di yirina ko doo maa nyɛ do so ŋun bɔri bini maa all the time ka bi chaŋ ti nyɛ paɣa so ŋun gba lurili all the time n kpuɣi o na to bi yɛn malila problem yes understand la paɣa maa yi mi nyɛ ŋun lurili all the time ka bi kuli do so ŋun lurili all the time to bi yɛn malila problem kama ni ʒiya ŋɔ you understand so if you look at lala doo yi sambani ni ti bɔri paɣa ŋɔ di pirigili yila tan kpuɣi paɣa shɛba ni ka di pirigili yi paɣaba maa ni kuli dabi shɛba okay cause do so bɛni o yi ku miti paɣa zuŋɔ din tooi paai 5 days ka ŋun baɣa ka di puuni understand la to laa do a yɛn kpuɣi paɣa a chani mi ti nyɛ paɣa so ŋun gba zaa a yi ku niŋli kamani zuŋɔ ka di paai 5 days ka o ka saha tili to a nyɛ bii kpuɣi taba bɛ mali problem because bi zaaha di bi lurili okay understand so bro an yɛ shɛm ŋɔ bara a di tabi ni kama ninvuɣu yɔli gba pushiri dabba maa ku kpɛhiri irin no ma yɛn chaŋ mi paani maa okay to ti chaŋ you understand so a yi feeli na a kpuɣi a paɣa ka kpuɣi paɣa so dabam a yɛn malila problem because a yi nyɛ ŋun niŋdili too much ka chaŋ ti kpuɣi paɣa so na ka o ti bi bɔrili too much at the end of the day shaa yi sambandi understand la bara a chaŋ ti kpuɣi paɣa so ŋun gba ku bɔrili ka an bɔrili shɛm maa ku bɔrili saha shɛm ka o niŋ a bin taai ka a niŋ understand la a ku chaŋ yirin kpɛna ka di niŋ a niŋ bi ka o sɔŋli ka a kpaɣi a bini a yi ku kpuɣili ka yina a saha lan ka di puuni you understand nyinda yi ku nyɛli niŋ ka yina no a baɣa ka di puuni so a nyɛ paɣa so gba a bi lan tɛhiri o tɛha shɛli dabam bara a nyɛ do so ŋun bɔrili pam ka zaŋ paɣa so na ŋun dii bi to entertainer li a yi niŋ zuŋɔ biɛni ka sabɔri ka o kara dala a yi a nyɛ so yiŋ paɣa na zuɣu no a nyɛ kama ni tuna a birigi mɔɣuni you understand so problem maa shɛŋa ni nyɛ shɛm bala so di viɛlimi ni ti maachiri ti paɣaba ka kpuɣiri ba yes a yi bi maachi a paɣa ka kpuɣi a yɛn malila problem okay paɣa maa mi gba yɛn nyɛ paɣa so ŋun bɔrili yaɣa ka doo ŋɔ gba nyɛ do so ŋun dii jɛli yaɣa a yɛn nyɛ paɣa maa ni bɔrili ka di ŋmanila a nahindi o maa at the end of the day shee o yi sambani ka so gba ti sibigi o kurili replace because a bi niŋdili time shɛli o ni bɔrili maa ka di tailiri o ni di bɔrili shɛm understand la bo ko mi nidirli ka mi ti fiilir kam o yi daa maa nyɛmi kaman o disturb room ma okay so at the end of the day so on kana kama ya shi wata dadin din ya tum kama poi ne tere nan zina amma da baka ta dating like because I have a date aku to marry so but dating ma puni a dini ma zaksa zina so aka nire nan ban kama ya
means that an bien mo eren te match ya to match to go to match because he could to lamb. You see their point anya jaman ma na tar ma kan sen ma ta do jaman ma mini for your generation early generation ma girlfriend boyfriend be side chicks kan ya madara kan and you know why come on kaso ma pa kabla yir samban for your kawrata kusa pa na ta tido pa ma yem bando bon kuso tido so na ngo ko en zambando and 90% of la dabagba for your Korean bumper bon kusa pa so to no ngo en zambampa so at the end of the day pa ma won le la oyidan so bon kuso na tetin kama dunia za o twi kan because so na jimponte so on ko test shema ngonya kama ya shellan ka shepulo biaranto ne ka do ngo gbaza hanyar kama o pa so bon kuso to no dunia za pa no o twi kan because ngo gbaza mban so at the end of the day time campaign later bugum de la nyasum ayen zo adaption wo me de lankala before ka en amre na zo anto ka adata kama 20 point kana na amre ma ka ba kana che bangba ku me ya pa lan ha madin ye anto ka adata zala la arubu ka anto ka ba 20 kana na amre yes so tiri kwa meti ni na kwata pa ngo 3 an karla baza Kashitijia. Cannot freeze. You understand? So generation man kanata palo shepulumbala. This is the first aspect of the generation. Check out the second aspect. So chang jima san kalab na kazang second aspect. So jima dengmala broni kuye mama do o nala neutral. You to ama pone is being justice. Ama de kuba ngmala yi pa bomo. Dentona kana yi pamang inche mbiyala kati yirtin yara irin side chicks samban nama. Okay, so me I'm not the host, but in the bottom uncle question. So is it just generally sex in chaka either pabedo ko my side chick be ka pabedo ilka male like dagwara samban. So man or then pabo then the lab no and then so uncle Maya mostly I will not say is the sex then chaka dabma yir sambane. Okay. Be is the sex then chaka pap ma yir sambane ka dabate date ba. Okay. Dabma pam jani nim fo yole ko sabar laba ninni. Honestly speaking yama o pa ko em jela yinga nyim pa ma nyu pa ma ko re en cheloni. O throw mu sex all the time. The wife is romantic or exposure low man through. But ku mela aden maka yina sambanda until anya different wo bom no tapsel because now just am jaka. Serious, ya mata ku mi dabe yon ka me pa na kala lar para. So bokanye pa ma zani. Disani for you alone kumolo. That's it. It's not like sex man cheka dabe ma chitra be obenyar la enough sex. Then cheka o chitra. With though ambenyar enough sex is normal anto na amria pana. Or you can train your wife, you can teach your wife. Matiza hane jon a entela do il ka ida anto wa ben yar shanga anda apunji. Be ka gba wa ida ma ben yar shanga onda apunji. Ai won ko zan isambang ba to so. Ola. So last one bla bla ben wo. No wo. Uncle yet to amana kan. Okay, so you on the hammer on ben ma sex ma. As in sex ma do so dino ben yar le on boire le cham. Be o la kar la sex ma den ko yirna samba nan tinye paso kar no gba chemo yela nanzo zuma mamo ko nyar la sex ma on boire le cham. Cause now nam la ta pa ba wantene to zorti danam nam wapam. La hala ko re ne karanne. On to tapsa kano kumaka vuma o me ku kana. Because it's the coming that is most important. Okay. Anu kumaka vuma. So ankanama is it that an yisamba na telanyar so ma bora wi en tapsa. So ba ma mi ne ke pa za hambela. Ke pa za so pa so ku bien ko mi ko ida ne to nun kamba ere no mi no committee ko zase. To choose a size check kamar pa. Kana ka yuko din amare. Kache. Ka ko dir wahala ma. This oka sex toys bian ma. So how do you manage yourself with that? Because kaba sex toy and here for instance more like something maybe that will cost about 3,000 Ghana cedi. You buy it once with 3,000 Ghana cedi, but with a side chick and to ladra and danyama and the but do you know I'm eating maybe
3,000, as we said, ma kabona mare, maybe you can get someone deeper Maria ke no, maybe ka azon ozankuna. Asarachi aku yuale za 1,500. Demi be shakam la. Exactly. So don't say you niveau yuale sabar banin na ma. Kolo yoka la armo ka yuko shel din ya. Aka la arka mai sai chick boko enzira. Ay maka pa mazan bol. Kamenye niveau yuale sabar pa ma banin ne. Ma pla pa ogba. No, it's not. So bien ya. Kama maybe din toko nan ka amino first ma jirka arzan dolo. Ba ta do kurshe ma ko ban no. Kurshe on borom bon. So hay la ribe la hakana da puno ba. Ka eren iko ambien. So are you telling me that kama amen pa ko bien yin focus kunye la ro. Definitely. Can like come on region wanda ka do yele. Kan un ka palan kana telama. We boko en ko hakanda. No, let's chat is not a hankal na pun. Aside on kanna no mino tela andama. Maybe ngomba mama jirno en mama po pas o ka kanna ka tela andama. So ngba nye pa ka pa no mind kama panjela doso yang ni engine. Ma sa ngba bele nzwel doso ya. So bo enzra ngobor la kwa. No, malade mama na mbe ya. So ma pa mi bi o yon odibno you bi o banu ma. Kam ban nang de mama. And no, so sex. Oh, you might telling me that come a pamin donate have sex. Come ya favor kapa wonang na do. Ka do ma gba nang do favor. Exactly. So we are involved. The do man ni nang do favor ma shall he should provide their needs. The needs kana ba kuno yan. So ata kuno yan. So na ba kuno yan mo gbara nang ma. Ke ko bien. Ka te leher taba. No, la sometimes ma yukuto ko bien ke kure bi piartab. You kure bi piartab na. To kure ku chetab ni. As far as he has a wife, I can answer ka kure benni. And I remember I gave you a bill you didn't pay. En tres am kulisa yan. Cause apa dia yan we tama bila en gome. Yeah. Maga shirka ma. Oh, so I chama kan shir di ta na kama. Papa like relationship puni you feel like inantela favor be kama a responsibility. Very big favor. No. With me, let me put myself as an example. Date a guy because of onut. I could told them about shagba. Okay. I work on my own. Uncle, the door can I could told them about shagba. But me giving you the sex, man, it's a favor, come on, nanda. So if I was in the position like I can't take care of myself, ka alarma, come malpaka kanan sanat to have my sex, can tama bilka babatama, and tama young direction. Ma mean the sex feeling in yele, and then when we are having it. Is a high indoor real feeling. 90% of women don't enjoy sex. Oh really? Yes. How? Because dabama sobjania. Bismillahirrahmanirrahim. Ka war grana. He is much focused on Muni and Kanama. He doesn't have time to play with you, to touch you, to for you to also empower me like. To make a woman be in the mood is very difficult. Very, very. So, especially if you are a side chick to a married man, a very big favor can do ma. Because on the okay. Money should be involved. So if you are thinking like your wife is not good enough for you at home, sex, and you need a side chick, you have to have the money. So the side chick, and in this part of the country, Uncle you ask that same day, so 1,500 from Bopamana. 2,500, 3,000 and investing on side chick. 2,500 man, okay. Popo, 000 no. So now because Gilma is trying to convince me come here and to double mat, come on in for you and committee. And then Cabromi by your Carmaka, Pamon Bopan of Man Eden. Sex she didn't to check a donor to Yina Kukuri Lampi Passoni. So I'm quite sure on Kabu into Com Calabra. And now Kayaku Pansy Academy. I be Lorcam. Follow us on TikTok, Facebook, and then YouTube. Tibiane, don't go and check out the back program. Pale Kanato, and Yenin Vosong Banato in Yele, and will first. So it's out to Vocoma. I love that.
Okay. So to vote comme marque là quand ya ko penser jande a une liga seulement manquant exclusif ouais no banan tamalma quand yara manquant au corriani ma o mi bia la shisha so dinan ka gwa ku bore liga mangle be jinja mangle anto contacto kagbaza ha chante diga dene bi on to zan la boache because on la delivery so ti en yisne zan manquant number zanti dinan ka gbaza ha ni ne mo ma ka so bala anto contacto ko ni seta so okay jima yene dina yaraba ci kan labna brosan ar bohra bohago so bro ma ana to ti bohago ma so riyarla sex ma yitu akam boharo ya is it on the film ma shama is it mainly come on sex man chaka dabayir samband be there's another thing okay so la bohsha am bohama de no man ya asum pam you see tant pour la tapawo 85% of dabba yirla samband because of parle yalam benini. Okay. As in sex, and motivation. Okay. The 85% of the dabba, the power, they are not good in bed. They are not motivated. You understand? Okay. Any nere yara ye aspect shella. To chana chella ka yara ben shaw. Any pa. Observe mbakanya. Okay. Aina laro ko be samban. Girlfriend, boyfriend. Now so every sweet title I yelem. My love, honey, babe, yes. Dad. Mention them. Sweetheart. Mention them. Okay. Orana you are me. You understand? Ana laro ko be samban. Yes. Masa. An woman nyama yuli nyasele kam an woman. You understand? Chabe nyo baji pagana. Mpona amba na shejenyu. La ilaha illallah. Oh. Lala yema danshino baji no kulizana dudinde ko yo baji ma kazana ka kpare. Dilankane. Possible demni ko ra boyen de ka wum de nyasma. Okay. You understand? Ye danshino baji ne pana. Ka bazama tamwo drop zo. Yes. O parle. Catching your man and then That is it. So at the end of the day, Sonya and Besamba ne kapalambunda sweetheart, dad, honey, babe, nama. But then Jinjarama, ka yochibugu. Okay, do mupambe dipambe seru. You understand? Come on. Yama anda laro ko kanna. O ko pana o adu ni ndara kanyi yen julo ngoni yampai. Mpai kamel shinshao. Oh, very hygienic. Na wonzo no ko yu amaka juno pana ba na shejenya. Ko pana kapeto tudo Masa. Ka brezela chepeto ba. Cha na ono ya kata ko do abia. Pempas do la chi. Pempas de doche. Kabi koko pa son chi. Coach bien free. Come on, kona no ma karangala kama ya double ka gbago na. Come in say kuto gba double na tlan euro. Be Burkina ko yin kan o te su. Masa no. You see. You ne page. Ni masa anyo zabra so ne gisi. Esuro fo gbara ko nyam yare za viale. So de nyasra. O ye liga shere. Ka yerma yina de. Ka yerma yina de puni. Kaman ka nyo zabre ka viela ka liro ka yuru ka 20 nyoma. O yan kwa su shegba you pa ja dan yibo. So the Pabma contributor la 95% of the samba ne yibo aborbe aji. Ko kuchi o man ba Basa. So I mean I suppose I man ka the minute ya na check come on ka ko na ko huma zabro nyom gba ka di sam ka blan yi. Come on bra here do you know that come Pabma pambien gba ka mi ro be do then can we not feel ashamed for you to come on me chinchina sora mi wa de tum no so be shaka ko na ba pazo o. Karo konko attractera mouvra chino sane. Ama ka yisamba ntuku nye fonse belfu ka mi biso ko ji bench zo ko don so man jala ka masa able ntega pa ma bien dai ya ne no mbora biso able ntego ya no mbora biso ma bele nuko o badan ba na ka you thank you
Ami anyar ni yarba shama. So a question mama anyar the answer. Anyar the answer. Nama question nan. Anasan labu. So banon contributor dabu wa samba na yibu. Okay. Because ma mimo kama ya pa yiku kama aku no amriana. Karat na to kunye babe tima na ya. Darabe sukom. Na wonzo abe yunyanga. Yeah, of course. On biasha ma salge mana magbanat nan ban shaw. Ka be samba no ko kola boy that boy dizo. Okay, yes. You understand? Then no matter lan kane. No, the can. So atana dan bon da ko ya samba na ka tabo side chick she. Definitely. En chekan yala ore yala to asha ale te ko je. Zongo pa ma ha ba na yodda biya na ma na bomba. Yes. Donc quoi non ko ba pana on y look pour le I'm telling you. Population of Pasha Banji Samba neka kadabiya. Bento pregata marisha mabunu. So have a mala problem with the Pasha tem go to do because baba allow you to cut yet na sambane. Yes. So ni na tejia ka expect no so my pakala and you are na mpona to ni na nyem film ma. Aba banti chance. Because atwe wonya nyele do ka yo. Anesan la ne doma no wula o cheka doma banka ma ngum boro me ya ka ko ya ka she gba bora baale shi no baale. Yes. You understand? Okay. So to zan second one ma pa ka teacher. Good. No liyo man love it. Explain now. So I hope you have seen it. Okay. You see, the other aspect of the Parma zone. Okay. I chant the zone. Obo convince ra kamana Parma ambala. But the review te Parma, bo convince Dapama. Ma kunye gel sambane. Kanata yulo na buru me. Aside Osama nyanga, Parma mpe convince aka zon okunao. Don't convince aka jiwo panela. Do tu no convince aka agbo ka be yunyanga. Boamma tanirba iban ko jiwa ta ban tanirba la pa ban convince te yan. That is a question. Te kun wana pa ma film no di 23 no o yidan ka de 50 city. Anasanda. Ko yim sambanne. Mulzo. Ko yim sambanne to kuna ka ban shaw singlet. Spark mama de batambere. Ka ku sambanne to kuna ka gbo singlet na. Ka jani ka ida na be shin sha sur kom ka yerga singlet ma pa. Oi, ka yer tinye saichi. Kaso yel. To ren chat nye saichi kin mambala. Ama ka ku isamba nan tishi ayishe ka biso gata ka bulo na te yulo amburo sham ka bia bne ko saka na ka gboro wa baji. Boxer pantam biare nema. Ka so le ka fa ban yan dale sa shele. Ka boy. Kami bo boade yilo chef. Ma ban sam kama ya ban responsibility mbitran zo tren dan kabazo. And that's the fact. Anya ban say shambo. To you feel lo chef pulo mbala. Tun wana pa abana feel lo chef pulo mbala o. Ban tiara mo kama ya. Ban responsibility nkushi tren zo. Ban bien no be shaka tren ngum yasam ka yoba samle no. To ban feel lo chef pulo mbala. Bana ma bo hambu pam. Ayo. Ka biara. Buna me buam pam antel ka beto buam bien yalenga to be inches so akpam mala buam is it that we have to organize workshops in order to educate them NGOs no member nas non la de proposal nenye NGOs come on young girls within the northern sector man got to organize the workshops treba buntu ne bobbe dan nam sham ka bache samba ne you beaucoup fait me kaida yana to blojo ka na flow bole bala bora non de sham you see pa ma be dirda pa ma sans shedin to no ko na wa poi danzo ma la sa ka on bo chinchin karla su ayebo na ta nambo to so ma chinchin jia kan yina ka bi so ngleg ma kanya abi nyala problem. Yes. Because agagba pen no mo ka yir le terma dere mo agba ka yina samba ne ka so tizang ba de nyama ya ai man pun nare to ayen ka yina so problem ba ka vle
Kambanyale so ka ina sambana ka show you then ma shiri I okay te paaba wa so biana na ozo amiro yeko dodu ayan liabugala anyanga because of zabra nyomku so ata ndem bo ma de ku leader ida ma to side chick oh it's unfortunate kanyo yare o shine karmala kama ya 1960s la kabra so bi yare kara luko pele so bole bala look hygienic okay look hygienic attractive ntadoma you understand how you nyini yan down do come so ka yo let's combination sha ko gbasu kaka tile bed ma vi you understand bamba banir bala ndala asu kombi abasu kombi on debe nyu bro amine panto ku yarge kama ku yarge bedsheet mpagrozo kama kana ku ka bedsheet ba ko no kanya kama no tuna ni kama ipale la amugu mo kana de mala kama irin Champions League finals kama da create stadium mapuni kabaya na match tuliyan yonwa you understand so le free mag by twana parkman tinye parkman na address shamma when bang ni serious match so I need to handle it well so Jima so I'm coming to what he stated earlier ni paso bjani o mando mansham min ongbo mansham no personal hygiene in chaka do ma bi sambani ask yourself part of the factors that can keep a man yes I have 100 questions ask yourself dabbalan dar night we be peton ma be nkujine janya kama o pa zabar banan ven yalanga ko bolo na to yellow day 2000 cedis agba champ da Brazilian so are you talking about giving ma be even maybe to tell you to go ma understand one thing and no matter how kado tralare it can never be enough for the house even antamalbia not to talk of agu bjelazandanta ma pa ibzanante pa malbia halwan wonno ku yinante nyebe sha won blantero ma yala o ku nyebe via loyam ne choko danto bzi ko da shaban darma no wait it's your responsibility it's mandatory so if you should make sure that gweliti you have maintenance money for your wife. The business enrenye pam. I to gweliti de 500 cedis. Ti na azo, ti da peto, beka ika kan na kagba da peto ntona. Yes. Ma yo ipo gba enfiabla peto ma John guru ma azo. But I nye do so. Oba na ngala ben yara ma. Oh jili. So if I don't buy it to you, but for you, but I can. Yes. Koika. Kanwika. Pama. No, money. It's a question. Yama, anya pa doso biania. 100 cedi ko example. O example 100 cedi sun to pa. No de manager lare. 100 cedi ku to lai sub ka to sokuru. Aba den to. Du ku to vose. Ala nyenyule. Nyul de ba tapanya 50 cedis. So nyul so can you nyul ma from there bro manager bro manager. We are not bringing it direct to him. I'm coming. Is it that you will open domain? You can. That come darbe yara so ka wasn't 100 cedita na non sanko. But I hold on. But over here na 100 cedi ma puni. Denka no, I'm saying something yele naunzo idabala mi monthly allowance tab na bataba paaba. Tizater so man. Mambo mika so bien oter la azra gwalti akabja kam so intra la azra ka believe ni auto money for maintenance it's the kuto no so am vora passion that's how you need to like make hair look okay one thing about oriyalia to ashel na ka paso zo abzia jaine koko do che won fanyi o da arlana wala gmoju won yala bi o ko da arlana nyo so ko da arlana jamia man da arma at boro ka ko jio be shi tiana zo yira ko kpole yinta pa da arlana jamia listen kasa de lido mu ko bo pa ma de lido to side bro listen to one thing anye do cheating in general do having a side chick in general they are just bringing out anything to cover anything there's no logic in it nivo yualam nziria la kasa wallahi nivo yualam and the reason why I'm saying nivo yualam nziria maya the papa be right to ashe never trainer them 2 times in the life be 3 times I dia yanga I could do il na I to do abia enye could do il ka ba nan da ban sha
kan yi dan bor ne nangle. That's why we lack communication. Ai zang mam na tejile. Ka yel maya katura. Wo kan bor na be. Liga wo kan bor na yera. Wo kan bor na nang da zo. So biro injilo zo basa. Wo feel la comfortable in it. But I be yellow be me like you are not comfortable. Yes, ya manka ya. Hada ma shagwa ka kuto muro gbati yura aye musolin. En te pa ma pamzania. Ten sur kwam nang de te zo on ma te menses bien ne minti da na la musolin mo ka an su kwam ame kuto yina na zo okpane. So apa bien o impam lo zo wan we karaponyu because of la o su kwam nang de ka pum pop. Yeme ngadlan mo bia kam ka ko moto an sur. The best thing is ka zo o jil oh bombo ka nang de nang da zo ma na karblan yu. Ka da hand dry to the hair perfume nim to. Oy na go to hand dry man nang zo ma. Ama side chicks so ngum be samban ma. Mon funyelo pasar blanyero la ar o kabio responsibility shall never use so when the la ro punya dala hair dryer hair dryer because of anna la aroma abmi ovenya so jina nya mistake oni o punya the hair perfume na show pa gamana yes this akala problem the best thing is paso dia yang ma I telgo am vorusha o ndela ka yira la ar yama hala yuruga dab ma shaben paso to my problem ka ku bon o mu yi dan shin difila you won't get the chance am somebody girl man ro bom no impresso with me man ra nyem pastor bla married man ni kulama kama li ha pa ka banyara understand ma ko enzo am kacha ha be shaben go ku sa sa chang baka tinyo abe zang ma chang ka gana ka tzabi Masha ben ben sai masi idea ni nyete za o ku bwana o so she akwa investigate ajanyin tanya akwa investigate bon yar nation on bon pato bajin ma o moto yiran ñu haber ban yiran ñu ha kam interlag bani ko sun ku to ne nye sachi ka zirin ka pa zirin wahala kan ita pa sar wuran kama irin kama yeto abja zato and one thing about men wallahi a woman's sex like the stimulator mo dwale o happiness o nyar ban shaaw anta agbane zero fila shanga te nyama so ala kan sanye post on Facebook ni kiss enough because there's no kissing in marriage ogbanda bi o sham sambanne o pa gana o bela nang dala bin yar shanga onda nang da sham sam o bele nang da letra so there is no way kan yan chana yan ya jaine maybe first ma alarm na gata melang bna irin kai ka kan na ka gbada bin sha kan tukuna yan you don't do those things jaine ba bwara yom na you don't get time to hold me kiss ma so agbai kunang ben lihram style because abwara space and tal yes so if it will lead you to a side chick it should lead you to a but one thing you should understand and if you are a leader you my double man if you are in Africa a whole 80% but there wahala pam in a sense that there is no romance there is no communication and mostly the year na the reason why I say that we are most reserved because I believe hanyama pasha be dan side chick no but a mentality trank mo mala side chick so you don't even want to talk karmala complainer me you will be waiting for him no to ale bahana and you will tell him nya na masham kanang de masham but the man wouldn't bring it forward wonno kunya ka zabra nglem ka gonye ne kirma ma ka samba ne side chick ma gbazan ha ko dress fine o lehla side chick ma fa side chick ma gba dress ka ko impress ra kana on buzo na bon kanyindo ka mepa kaku yul pa ma vien yanga kala zan la algrma yi samba nti do so wonne bore hande sirika to ka pa bot trendi sirika ka to anya pa ibe nang be pa mind be nang stable na ambo anya teleg moz pakpaga obe mal feelings for se o ko enzuan ba ka ku o ka yise pa so e biro kar su twenu no dwan ka ku o ka yise ma apa ku to in pa phone nyar ben yar shanga be ka yi ko nyara min girls nyar shanga then you expect her na kuna ko bia am born side chick ma there's no the ku to so we ka pa gwaza ha ka za phone son ko purle be ka yi ko monitor no nyanya whether min shabe samba ne be amin shab kane anya pa I know inviting problems no you are not inviting problems anya amina pa idan ko ka za phone son ko to ole intam der puni no nya bole be phone ma puni no investi de dwala and livrosha but if you are aware that ka konko yam bien maybe ninye shabna te pazo why are you interested in going to my phone
yen you so na te pahanzo maya. It's not like as an afo. You ma tene mo gon na de tab ma ho. Ai kunye anya pa ai nang very comfortable. Apa ai zinta, apa ai yenta. Wallahi ai chante nye girl ka zongo na directing te introduce to. O so be yisi. I'm only hear me. Listen to one thing. Only hear me ya. The piano. Is there. Only hear me ya. Obedzin te be school fees be yon te be namda chibla voile. Jarla shel antro mama show bola. But you yourself, mama yani abenya kama donian ta la shel, and you be okay with that. Not you yourself, but pa in general. Abenye bensha kama donian nanta, and you be okay with that. So if that is the case, do you think kama benya shana kukana ko be school fees you benamna nang set and boom boom boom. In every marriage, and there's necessities. I mean, mention word ma we. Benya shana is compulsory. So you know, we have needs and wants. Oben na compulsory once ma. Catch on telanzang de sona na ata ade. Ngu daily. I na compulsory. Pass up zan ya ko idan zang de pana ya ko idan la arpa. De be mbiro. Even though the biro bo kuto yel cause omino yel obe nye yamangale. Because you are not lacking anything. So yel okubenye so obe nang mistake bano yel. Amanye pa ite force ran vero do phone no nya. De mi go mozu. Obe nyo bor ben yar shanga. Ka bor no nya do ma me ener la enough to make them comfortable. So in verum no nya ya do ma zer la arma nanga. Ame shir ko veve side chicks. Dona je me side chick. No, shanga bien nyulun kunye kama nyulun kunye. So to find so I prove ka benya ben sha de pune. Atenya. So continuously, it means that are you aware that kama doing non perfect, and then can realize kama pa zils rome the push rome into be a shawan on the beam. Do non perfect ya. Yes. Do observe when check up so. If you are okay, like nlehram kama you are perfect, you yourself alema kama abachitra kamina jia kanyi ko kazan basi isambane. But I mean of course shanga bien no matter what. There are some calls. And is it that do call if it is business calls? Could pick and call my last speaker. Hello, Kailo, and pick a call. Kai call woman hello, but you see, you have to understand where you are coming from. Understand where come on, they shall and deal with. I mean, come on, though. Then feel them in the wula come in and park and then someone will call. Can no bang call ma just to make her feel comfortable. Just to make Gavin Maya. No, as their wife. Come on, they let her bully. I jump the Gavin Maya. And I yell them yet double pumps and ye Gavin Mabzella Bibe Sambani. Yama beach and a zoo, but none the Labi Yellow Kusanang Ben Shasambana. So to make your marriage more peaceful, I mean, but we like reassurance. Every day you have to reassure us that so to make her feel comfortable, can believe kama manon kunyele. La 1 second, hello ma kakarichi. No, I can't do that. Bro, Jimani yeshe mama kama voya biaren pamshin lokole. So sama I mean the guys ma so long yom kat. So ne lokole yom kat chang tuli o yarme karamala kamania ta pashabtin zangna ta yinsima ka pasara ndanya ba ka ban bebe yinsikata na zambana. You understand? Ora punya la pasara blangba bdu yinga. You understand? Kamale ndo manka te zona ma buleche ko pana kable mal ndo monda de pasara be kamale ndo monda o kana ancha. Ame la na. Hai mama ne tego. Ana kunya pasara bla kamale nda ma shamka look attractive ta ida ma. Aina ko para ida ma yan tamba nda ma la ana look la attractive. Yeah, sure. Ana sa labu. So rezo be ncheka adi domi apanya baji tambo shezo ka nanga mambasa kana ne doma sankare. You see anda na banya baji tambo shela arabo nanda mambasa bi ko arabo no so piga so ka piga na tanna ka pa nanga mambasa ka ne doma sankare. So bro man problem ni kunye she kama pa mazo ya to kunye paso nirbe no kori vigo mo ndiko bele bana sambane so kara doma la ya na te jipa kafir bele ka di mu ara karmal adal to mo ba ko yipan
sarga ka bozo ka sarga ma bien ayen zama sarga ma pelim sa ma ka bobima ka bima mo ara comfortable ama tari pa belma ba sha kam ne dama ne ku dama ka tire aside that ola ya raito ashare kayan lab suna da puni zancan ta pa ma min nyama do kabja ko puni kam ma pa ko pa ma ba mi financial status yes de do kan ye no jio sharada na la nyama o manami ye mpala nanda ku la rara min kalgore bo ka ku min kalgore ka ku min kalgore ka sae kan bwa ndra amria bo so bozo kan ti ambo pa ampa hazo ka ya manan kalgore na ka ambo pa ka ti ona na la it means that mama anda ku nyama kan kalgore sham ka boran ala ko gba ku nyama kan kalgore ka bo mi gba ben choko gba jiu ya ayo gba manage so do you understand bana mama yete nit ka bana na ya ka na we to bo na ida ma kalgore ka sa ko ba fo ma do ko ka musulun da ko mi ne yara ha do ko pama mi gbur kama ya o ida ma da kalgore ko kuluma bozo kan bo ma gba mi no kalgore ka sa no kulo ka le ta le tinye so fe so afa no bi ba ya ngubra ko you understand if you shema den ko so kam za hayan dira you understand because ya ha diri ni ko aki ngubra ka ngumba ma gbanya kama ya ono comfortable no ka to ngub ko ani nchulo ko ngub donc because ya already the part ma funza kama ya the part ma funza kama ya bana jema comfort life te yensi wala ka dira abara bu so bozo ka en diri wahala ka so gba no en kana ta pa ki diri wahala ka no kana ki ti wahala ma wula ka le euro ya bozo question for the ghost like kami kama ya ambian ma wahala ka dira bo ka so gba no ke o gba sa en kana ka ti diri wahala ka no wanda kana ti diri jema kama bro ni ya sham bozo benza so na te pass the logic why are you having problem with that diri nyamu kama ya isam kama ya diri nyamu kama ya isam kama idila nyasum diri nya kama ba sa ya kama ya ba diri nyasum you understand donc bien ma nyasam ka ta dira to yan zan so na donguna nyim fight mo mam jala apolo because anya sama ka je ne ba kana ta so kana ta dimpa hazo be kala baraza mun wahala ka dira ka so ta saka ma ya o ban nan on di wahala ma pa hazo ka no on kul da ka di wahala a problem ne da o question let's say malaka answer and the boy question ne je shema ya nda boham ya ton ko ko ta pa shabma bagba yele pa sara be yensi kamalen de ba ma na ta shibana bo o to ko nyo ba ji shi tambe shi pap o pa nyo ba ji to blame lo mo ama question ya to answer question my uncle ami ne rapie like ko tam tiga sun suna ma bo question kan answer so if that tell like ko tam tiga sun suna ma anami kulli ha girlfriend ka kumi kama ne tro la shema ka danam je wonan banana ma mi ne ka ko nda tro la ko dress man an la ro ko bi o yan ma ya o mala lambo ho o ma la ka ba lehro ba lehro ba chono chamta ba yuale ana sa lambo na lehir ma sometimes I but what is so hold on let's check out moderate jimango on kana sometimes ngwe mpo hango ka ni na ba asini ne te lambo unguba okay ma ja ya ba sha all right so sorry en ya la sha ne ya karangmana kama ampare ya dabo mazo ba is bazu wan ko pare so cheka de vo kom kalabra ka je jiwado so za so ya ka vo kom kalabra na zo ilar mam okay so tu fo ko ma kalabra ay ko be lo kam gare kom tv zo ndabo anta at podcast program mama number 1 in northern region akuto onye share karabe kan mama then check out always stay to konko because topic sha mama tinzan son mama ne tumbu ni shabana be mama ya cham ka dian fan de mbiane to ko wala den nan ka bia ko ma ba tun ko bor she zamba ka she mbier pur so abe samba na karama ka ayulle karama irin ko biabu fiablu ma karastara ni de portfotare la ko yete mama ko yarma no ti to mama yetna de puni and that is how life ne change shambara so jima na lapsri abose ma be nyene de bohara bro boss de lapsr lo o bohak social on de bohane mat branye pasaram be yengsi ka ba ko banama on danye pasaram dio yang mara yu arme
You were putting in effort because I'm in a car kundanya. Okay, so papa they don't put in effort. So yeah, so no come boy some simple questions here. Kama social bien katipan to pour ça timin ban la artab samban kar kujia so kan pang mo ma ay ku boire ma ba ma en samedi kan ban la artab sa you mean pa take it that way. I'm talking about side chicks, relationship. Don't need a side chick. Why do you need a side chick? Generally, we are talking about side chicks. Yes, but I understand. But in relationship in general, like, wula kata pe nang ka amin do ila arataba karjia ya nyempamo de demand no do ma responsibilities in your no tra kana bia yang karkunya agba pamma no to dia. So the gonna be Maya relationship map for you do mag but to agba make mind dio yang ka responsibilities cause agbaza has zang balang pa karagba palam margin jamne to problem ku nye share kanka Allah bi dir makani yihir banzir gumani ka to walbo kam fai anwa ajilma amini ka pakam hankala nye marriage paso ku bien all life marriage is not marriage is a plan B. So Allah Roma ke dater ma what do you have to offer her? So nya kunyam ni dewurta so woman yalbo ibe ngamria there is this popular lady Oprah Winfrey. No boyfriend, they've been together for 43 years mbalama. She's dating what boyfriend in you. I mean that's crazy, like that's not crazy. Oba mentality mbala. So the best thing is not but they are into relationship. Yes, they are dating. The fact that because you to bota mazo marriage is plan B zantona. So marriage in plan B ka la arma. What do you have to offer? Yeah, we actually come and discuss la in topic moma. Yon pa so say impatient ni blam kama ko bona do ayim kayina tibe sambane am do yilma de birla nirba pamzo. So azo son say no la ni do nguna do dabarun ku be ka la meza ke be mo an ka kan na telheriya ka yuara ata me do buka ta ka yo ka tigo kuna to kwa ka la to yen ka tenle yun la de kunna iku ka kware la ida teacher ya ba ta me mo ke konko ku bien to bien na te ko emjan me dil do nam jan ko hara sex twice to ma ba dan sa ambia kuma because pa mini yo sha bien carré c'est mis mal te den mo beaucoup to mal le vient yaranga pas den beaucoup to mal le vient car c'est fait do ama do ngunden bon to mal le vient yanga te pas hay de ba satisfied den sa ka you de song de ba pam de song de nyama de song de ba bro de song de ba moi je ba pretendre ba de song de ba de song da because I yar kismen de tarta ma kan yala before ka pa min do ka mo tab nyas ka shi tab na yala pam yen. You understand? Not only chance pito man and three no man. No, that one alone. Boko enyere. Dinya agbadamu ban wabsir baka. Dinya kama ya make life simple. To tana ko aba. Because I bichigo. I wabsir. Agba kunye dildo ma kan ye share. Anya agwa de bianbe. No, mbo am am mile man bala. Kata man problem. Kabo ni no wabsir ma ke problem share. So laban ma kama ya kan ya nungula nyele. Ana san labu. The pala like kama ya hal nyasim shebu wum de pu. Oi. Abwa ba kama ya now zon ya kama ya bamako bamdema. Ana san labu. Or ko bon ya na nye flesh to flesh, body to body. Yes. And the year kama so be maybe the ball too much karami di. Anya body communication alone in sex. Yeah. They take la 50%. Yes. Maran ye romance. Body communication. Daba mila romance. Mwala daba you see yeto ashanga biene. De vetu ni chekate yarle. Ana san labu. Des aucun pour le son des amouna mouna. Body communication. Body communication cannot be compared. So laban ma they are just doing it for doing sake. But whom the nyasum shell the pool. Yes. The topic ma is bro. The nyasum sa mami mansa sa malankana. Jima. Shetinye dabs la ya labna. Inte deliberate topic ma because dabuma aspect ma nyer nisem isan ma gba nyer nisem ba problem ma ba ku ya isan naka iren dabuma yire
sambane ma hankal no kutuma sham Madonya kan yaro problem aba hiya isa I didn't ni gbobi ma sham inside ma ke ni tijiro mas akuza aidan ngontuna akpo chang ngontuna akpo chang mo mbangana me Baka mind na wo no nzan yisamba you see where the problem demi between non selfish la so afana west so final west kunyala zang pata pa ma polo ka uncle na punyala ma onku mi one way or the other te gumalaga yabjala ama no ko banye pa ama mbeza ko enzala na butaba gumalaga yabjala. We have to take our personal hygiene very, very serious. Very, very extremely serious. The two the man that the mark command to that one kunye pa one means the last so ncho zu karabana na lan lab mo young man ka vara wula ko mino idambe zuon catch a dose make ba and arlan kunyo normal ko yen so te pa ma to the man that the mark command to zure man the tenang buna entertain dan ma ka ba yir sama even though be yi bad ya mala limits donc ma shelen zan tempa tawam. Wow, that's beautiful. So bro, your final west to like onku yema manzaba ye mamponya ya 85% of the side chicks sambana yela the bar cause ben ya shaman bien pa min do bja ko pune la ben ya harata ma pa ay ku felele to o marriage ma denan felema any time any care any love la ben ya harata ka pa ku felele o marriage pune to problem ko nyam so mane yete pa masham there should be care to be done no communication to there should be time. Yes, time is be no communication man when you pay no. You know what I mean, man. How you communicate with your husband. Yeah. Apa ita time. Sasha come here and la fila. You understand? Time then they could jam in a person soon. Time come here and la fila. Apa ino very caring to you. Time come here and la fila. Okay. Because shower I am gentleman. Apa ino very lovely. Time come here and la fila. Yes. So this is what near emphasizes it the problem. There should be care, there should be time, there should be love. Be done the masses. Okay, that's beautiful. Te found do right no banda avanansa no vapolo e pal dun donka donati pour. And so mo passer ne par ma pam popo ki. Ko papo so probably ku yesha mbalama. Manguna American scholars on that you gotta stop fucking around and get married. Like it yeshaban ku be sambane. You are being up and in kucha ka hanke to ku be your more ka your more dan yele. So te bana minte man ma wula kabra bien but time ma wula kabra beta ba ka bien ka la province ma kan ma so 3 reasons la arma batu ne ka dolle. Nkwanza na chongo kapo jilmante table Mr. Said na munchana mati di amfana pam be kuto yes so kam ne amborsham yes be opinions mba ne ben tiane biaguma de chensham ka be yes antima so ne pouvoir pam ka pa ne ben to nyisa piana to di mo punuma yes kazan cheka kula so ha ya chante follow it TikTok page ma gare come group in to be on YouTube, yeah, the same name. I chang Facebook, yeah, tell her be ka follow it, ka subscribe it to them when ka to kuzur sa shell comes asa. And the yara man kan liga ma etwa. Man yan phone cancer. But I don't know, my number might be so maybe you just put it on the screen. So didn't ka be samban ka Borniama anto contact mankind whenever na affordable pam oribi or ka high price ka very so ka gwaza hanya den hal bro no ye jese shewan so bugbale lati man so jere to awo ma jese mangala akuche sa anto nyere mbaso jima team den ka bi Mama lehre bo. Je vois le bécha. Oh dans ça fortunate. Pas une bo in de vielle pas. So nous avons cap pour manager munya Mr. Samet. Gotta come see you mbala mo kwa ma pour un cap programme ma pari na ma table un producer kan Mr. Dan on a jamais kacheti. Ba nirma kunya ka ne tu douane za tellement.
la ne buburu ye to apam and dan mi ku do yetum ban sande tare so business ba ma za ne ko ba ko ma pu ka program kana kaza ke ka par na yiti biri kare fiera mande tin na la ti zan program zan tin assalamu alaikum